hanze, ubwambure bw'abantu babiri bakoze bumvikanye. Ibi byose ni ibintu avuga yuko babihanirwa. Tutagiye kure rero, tutagiye gutinda, aba bagabo bombi, uyu witwa Pazzoman n'uwitwa K-John, bavuga yuko Murangirwa Bitzel avuga yuko nibaramuka bahamwe n'iki cyaha bazakatirwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3. Uyu muvugizi wa RIB Murangirwa Bitzel avuga yuko gukwirakwiza amashusho atari ayawe biba bigamije kuba wakandagaza nyirayo, kuba wasebya nyirayo ukamuta hanze. Mbega ibingibi babigereranya nko kuba wamwica cyangwa nko kuba mbega wamusanga ahantu ukamutema. Mbega bigereranya nko kumwica. Gushyira ubwambure bw'abantu babiri hanze, umugabo n'umugore, ni icyaha gikomeye cyane. Iki cyaha n'igihe aramuka kibahamye barakatirwa imyaka 2 itarenze 3. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimureke tuganire. Mu by'ukuri uwitwa Yampano mwamuciraga urubanza, uwitwa Yampano mwarazamamaje, buri wese agahamagara wampaye iyo nimero ya Yampano, buri wese agamije kuyipostinga ashaka views, buri wese agamije kuba yayisharinga ku bandi angabona amafaranga, buri wese ashaka views. Mwagiye muzikoresha muri benshi bishoboka. Hari video nyinshi cyane, hari video ngo yose mbega y'ubwambure bwabo bose abantu bagiye bazikoresha mu buryo bugiye butandukanye. Uyu muvugizi wa RIB avuga yuko bagiye gukora iperereza, uwaba yarabigizemo uruhare wese akabiryozwa. Nyamuneka bantu mudukurikira, bantu mu nkunda, niba ubonye ikintu si ngombwa ngo nawe uhite ugikwirakwiza. Ugiye mu mujyo w'umuntu wabashije kuba yagisora bwa mbere, ugiye kumutera inkunga, ugiye kumushyigikira. Uyu Pazzo yarabihakanye cyane avuga ati ntago ibi bintu ari njye, ariko inzego z'umutekano ziba zikanuye. Uwitwa Yampano yagiye abihakanira kure, avuga yuko atari we wazisohoye, avuga yuko ari umuntu mukuru, avuga ko afite ubwenge bwo kuba atafata video nka ziriya ngo azisohore. Ashinja uyu nguyu witwa Pazzoman, ariko waje kwiyongeraho K-John, muramuzi nawe ni umunyamakuru.